This nursery is clean and comfortable, and the children are well cared for. But they know very little about life beyond these walls. The children here were born in prison to mothers convicted of a range of crimes. Sabira was convicted of arson, a crime she says she did not commit. But she says that caring for her 1-year-old daughter, Jarkinai, who was born here, keeps her from dwelling on the hardships of life in prison. Bir жерге жаңы эле келин болуп баргам, анан үй күйүп кеткен, кайсыңларым өттүргөн. Мен заказчик болуп ушундан окуп калдым 9 жыл менен. Жакшы ойнойт, курсактары нормально бул жерде кыйналбайт. Кандайдыр бул менен жүрсөм, эч нерсе ойлонбойм, жакшы эле. Кандайдыр бул менен алыксайм. Ушулай комиссиям болот эми, чыгып кетермин Кудай буйрса. Билбейм, мындан бuyog'una qara tushpashga деле аракет кылам, если түшпөй эле коет. Кызыңызды ким болсо дейсиз? Ошо бейгүнөө камалып кеткендерди актап чыккан адвокат болсо деп тилейм. This arrangement for the young children of imprisoned mothers is not uncommon, but countries vary on the specifics. In Afghanistan, children can remain with their incarcerated mothers until age 10 or later. In Britain, the limit is usually 18 months, when the disadvantages of the prison environment are thought to outweigh the benefits of keeping the family together. Here in Kyrgyzstan, women like Burma, who was convicted of embezzlement, must hand over their children to outside caretakers by the age of 3. Кыйналыч эмне үйгө койчусу, үйдө дагы алты балам күтөт. Жанымда болгон убакта деле ушу баламды ушу түрмөдө кармап отурганына өзүм өкүнөм, өзүмдү урушам. Бала деген баланы деп ойлоду болуш керек да. Бул истемеди мен иштейм, пешен экен, майла жок. Бирок все равно чоңойгон сайын билет экен, түшүнөм. Сообразительно, общительно. Эми истей калып атабыз. Просьба. Сиздики канча жыл калат? 8 жыл. 8 жыл, Иск менен гана ушу көп жерден препятствие болуп атат. Уже мен соттон уже 5 жыл отстранить этти мен УДОго. УДО условно-досрочное освобождение. Вот 6-сына уже барам. Кызыңыз мисалы бул жерде көпкө кармалып тура албайт да? 3 жыл, 4 жыл. 3 жыл. Да, вот уже азыр благодаря вот начальник өтө жакшы киши, боорукер, бир айга чыдап коебуз дешти. Эмне болду бир айдан кийин? Если вдруг дагы 6-сына сот өтпөсөм, придется үйгө бергенге баланы. Үйгө карай турган кишилер бар да? Айла жок бар да. Мен өзү по идее өзүмдүн эч кимим жок. Мен өзүм детский дом чыгабам, бирок кайын журтум бар, Кудайга шүгүр, жакшы. Бута кыйналып кеттим. 4 жарым жыл болуп атат вообще. Да, конечно, ар бир саат, ар бир мүнөт ой. Сендерler өзү ойлонуш керек го. Баарын келечеги. Мен например, өлгүчөңдү өкүнчүм. Ayana understands a great deal at age 3 and even notices when her mother goes to court to argue for her release. Ты любишь маму? Да. Она какая? Она красивая, она юбку одевает, на суд проходит. На суд? Да. Юбку одевает? Да. У нее есть такая юбка, а у меня есть платье. There is no ideal solution for these families while the mothers serve their sentences, but they are grateful for the time that they spend together while they can.